European leaders are meeting in Valletta, Malta for a one-day informal summit. This summit here in Malta is supposed to show that Europe can keep it together in spite of Trump, Brexit and the migration crisis. Libya was at the heart of the summit here in Valletta. That declaration is now signed, so goal achieved. F'dawn l-aħħar jiem, partikolarment tul il-jum tal-ġimgħa, għajnejn l-Ewropa kien fuq pajjiżna għal Malta Summit. Aktar minn 600 ġurnalist minn aġenziji tal-aħbarijiet internazzjonali irrapportaw bi prominenza sa minn jiem qabel il-Malta Summit. Minn partijiet differenti madwar il-belt kapitali tagħna, fl-isfond tal-port il-kbir jew xi bin istoriku, ġurnalisti barranin waslu r-rapporti tagħhom. This summit here at the Grand Master's Palace in Valletta has leaders under pressure, but it's also an opportunity to find common ground to deal with the new US leadership and prevent Europe's once envied political alliance falling apart. Summit li fisser rapportaġġ kontinwu li laħaq il-qofol tiegħu meta l-ġimgħa wara nofsinhar ħareġ ir-riżultat ta' dak li qablu dwaru il-mexxejja Ewropej. B'aġenziji tal-aħbarijiet bdew jirrappurtaw il-ftehim li laħqu għal dak li qablu dwaru il-mexxejja Ewropej bħal fejn jidħol l-immigrazzjoni, bħal Media Pollakka kif ukoll il-BBC u anke l-EU Observer. Fl-istess waqt, aġenziji tal-aħbarijiet bħal Sky News, CNN, Independent.co.uk u oħrajn irrappurtaw ukoll dwar kif il-President Amerikan Donald Trump qed jinkwieta lill-mexxejja Ewropej. Bekk għal darb'oħra pajjiżna reġa' ddomina l-aħbarijiet internazzjonali b'dak li ġie maqbul f'pajjiżna mistenni jkollu impatt sinifikanti għall futur tal-Ewropa u r-reġjun.